Sengikhuluma kuleli vangeli ukuthola likhonike ukuphuma kuma systems. Oh yeah. Ngoba satshela ukuphuma emadlozini, satshela ukuphuma emjolweni, satshela ukuphuma emkipitweni. Okay. Yabona? But through the world system izikole umsebenzi uzobuyela khona ikhoza amadlozi. Ngoba abantu ba celebrate uJune 16 ukhoza amadlozi. Ngoba khunjula abantu abafa ngo19 bani 76. Bafa benjani? Bafa beangry bebitter. Bethi balwela inkululeko. Sabashaya ibhamu bafa efuna umuntu ecasukile. Uphi lo muntu usesogweni? Namhlanje idlozi la South Africa. Idlozi la South Africa elicelebratewayo every year June 16. Usindisiwe ukuthi uphumele emadlozini. Because nama celebrations. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngakashabangu. Siphinde sibonge futhi ukuthi siphinde sahlangana namhlanje. Sihlangana ngendaba nje ezimnandi ke njalo mahlangene sihlangana nje ngomuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye. Namhlanje siphethe indaba ke ezimnandi. Ngikwelinye izwe ke namhlanje mhlawumbe abantu bayomangala nje ukuthi isetup ithe ukushintsha namhlanje. Cha ngivakashile nje ngikwenye indawo yaseMnambithi. Bathi washibhange la ngikhona ya uNkulunkulu nje sithwalile ungibekela ngibeke khona namhlanje khona indaba ezikhona ngoba angiyedwa nginomfundisi ukhona la umfundisi uSibiya usiphathele nje indaba eziningi ezimnandi but before sekude cela nje ningivumele simamkele baba Sibiya ake sikomkele mfundisi wami sibonge nokuthi usamkele futhi la ekhaya. Yes, but ake sikubingelele nje. Nawubingelela ababukeli. Siyabingelela kakhulu ababukeli nabalaleli bonke emakhaya. Yes. Bingelela kwelihle igama leNkosi uJesu. Amen. Kumusa ke bazalwane kakhulu ukuthi ke sikhulume ngendaba zombuso kaNkulunkulu. Yes. Nokho ke okungasifanele asideserve. Yebo. Emhlabeni akekho umuntu operfect. La kusho masuyibonela ukuthi ubani uyuthi kodwa Nkosi ngiyawubonga umusa wakho. Yes. Ngoba mina bengafanele. Yes. Siyabonga kakhulu babushabangu. Amen kaJesu. Amen. Akubonga thina nje ukuthi usamkele bandleni. But ke baba Sibiya before sekude ngiyazi siphathele indaba ezimnandi. Sicela nje ukwazi ubani umfundisi uSibiya mhlawumbe nje little bit background ukuthi ubani umfundisi uSibiya uqhamuka kuphi kwabangakwazi. Igama lami balaleli nginguvusumuzi wakwaSibiya. Yes. Ngizalwa kwaMaphumulo esigodini ekuthiwa iSetabango. Oh. Ngazalwa ngo1975 February. Yes. 7. Nokho ka ngisacelebrate indaba zama birthdays. Mhlambe mawusiyazi date yami ungayihluphi. Kukhona izinto ozoyithola ukuthi kungani nga celebrate. Ezinye zezinto esizokhuluma ngazo. Iqalile imessage. Sizalwa ubaba nomama. Sibathathu kwethu ngefirstborn. Ngilanye umfowethu ngilanye udadewethu. Oh yeah. Kuze udadewethu emva komfowethu. Ngishadelwe nginonkosikazi nabantwana abawu8. Intombi ezu7 insizwe yodwa. Wow. Ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe egameni kaJesu ngifumene umusa. Yes. Ngasindiswa ngo1998. Actually ngahlabeka ngo1997. Oh, yes. Indlela ngahlabeka ngayo ngikhule ngumntwana ogulayo kakhulu ngihlushwa ukugula. Oh. Ubufakazi bami nje mhlambe mangathi nje kancane. Yebo sikabujabulela nobufakazi. Kodwa okuningi ngizokusonga ngenxa yesikhathi. Yes, yes. Ngikhule ngumuntu ohlushwa ukugula kakhulu. Umama elanda umlando ukuthi ngazaleka kanjani ngusuqala ngizelwe. Kwaba nezimbi ngizalwa. Oh. Impilo kakhulu nje namhlanje kwakufuneka ufe mina noma ufe mama noma sife sobabili. Hayibo. Mayixoxa kumama ngikhula ke ngaze nami ngahlakanipha ngazibona ukuthi cha ngingane ehlupha ngoba kwakwenzeka izinto engajwayelekile ezistrange emzimbeni wami. Yes. Ezazi ngeza ngabe bikho comfortable phakathi kwentanga yami ama peers masikhula. Oh yes. Ngumuntu nama questions ke nangezinto eziningi. Oh yes. Ngiyakweqa nje okuningi ngizalwe ekhaya ubaba ukhonzela amadlozi umama yasonta kodwa futhi namadlozi akhona phakathi kodwa umama umuntu unikela kakhulu ekusonteni. Oh yes. Njalo ntambama masilalo uyathandaza siyathandaza
masivuka ekseni before kwenziwe noma yini siyathandaza. Yes. Umama uhlala sikhokhele akhuluma izinto zikaNkuluNkulu. Akhuluma ukuphatha kahle. Sikhule nje kule environment. Ubaba esebenza ke eThekwini ke ebuya kanye ngenyanga makuphela inyanga sikwazi ukumbona ke. Umuzo ubone discipline enhlonipho. Umama bekumuntu oyishayela yonke. Oh yes. Wangifundisa lonke uhlobo lomsebenzi bethi akunamfana kunantombazane. Oh yes. Well ke makuhlatshiwe ekhabenza umsebenzi njengomuntu oyifirst born kuthiwa ke hambe sokhambe usiza abantu uphungule ulokho kuthiwa ukhipha ubuthi. Yebo. Bengikhahlala kakhulu kutshwala kakhulu. Yabo bengilokela kabi ngendlela emangathi ungabufuni. Bosokola nje makuthiwa ngisokola makuthiwa ngikuphi ubuthi ngagcina ngimcela ubaba uthi ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Oh yes. Yes kusho ukuthi wangixolela ke usho ukuthi wacela abanye ke. Oh. Isono bese ngihlupha noma umuntu uzalelwe esoneni ngokwemvelo. Yes. Kodwa into ebengihlupha kakhulu bengiyazi lento ke ebamba abantu abasha abaningi yomjolo. Oh yes. So ke ngiyambonga kuJesu ke ngoba ngathi mangifika kwenye amakolishi aqeqeshela ezolimo la KZN ngo1996 ngaqala ukuba kwi-environment la kunabantu abasindisiwe khona. Into yomuntu usindisiwe bengizwa kuphela eradweni kuse-Radio Zulu ngalesa sikhathi. Bengakabi ukhozi. Bengakabi ukhozi kusathi uRadio Zulu so uNkulunkulu nomuntu omusha. Yes. Sikhuluma ke masekushukeliwe ukuthi labantu abasindisiwe abantu bamatende all the staff. Yabona. Yaqala ukufika kubantu abasindisiwe ke lapha bayakhonzisa ke ngekhathi ethile entambama lapha ekolishi umuntu attendeke ngoba sasibancane leso sikhathi. Yes. Ayike kufika lapho besibona izono zami ukuthi cha mina kahle hle njengoba sakhule esikoleni nje kusena lento kuthiwa religious education. Kwakufunda imiyalelo leshumi. Oh yes. Yes. Lento eyifunda ukuthi eyifundiswa wawukrenyiswa yona ngoba phela ufuna ukuphasa ukuthi yabona. Yebo ngoba 20 yabona. Khona le ngxenye ethi ungaphingi. Yabona. Mawuthi ungaphingi ngiyazi ukuthi njengoba ngijola njena ngisiphingi lento yenzayo lento engiyenzayo noma nje basengikhulile ke njena ke uNkulunkulu esengifundise sengisindise singaqonda ukuthi uphinga yini ukuhlobonga yini. Yes ukuhlukanisa. Oh yeah. Ngaleso sikhathi ngazuthi ukuphinga nje konke. Oh yeah. So ke ngibabona abantu abasindisiwe ukuthi noma mina ngithi ngasonta futhi ngumuntu oyinikele kusonteni. Ngeke ukuthi umama usikhulisa kanjalo njena. Isonto umama into ayithanda kakhulu. Ngokuma yonke into kumele sihambe sesontweni. Oh yeah. Noma sisonta ngobeka ngenza lesisono sokuphinga. Ngiyabona kodwa ukuthi abantu abasindisiwe abafani nami. Yabona abantu abasindisiwe khona into especially kubona. Noma ngayiphika into yabo noma ngayigxeka kodwa khona into ekhona kubona. Uma usuvuka emkhubeni yakho uhlangana nabo bona bebuye emkhulekweni ekseni ngo5 wena ubuye emkhubeni yakho uzibona ukuthi ngingcolile. Lapho kolisho kunamashawa ke ukuthi yabona ubuye emkhubeni yakho yabona enyala ejoleni usukubonga adulele nentombazana nawe usuyageza ekseni ulungisela ukuthi eklasini nabo abaphethe amabhayibheli ekseni bona babuye emkhulekweni ubona ukuthi kwase kwanzima ubona ukuthi ngingcolile ngangcola mina ngingcolile ngisho usugeza wabuthi ngingcolile yabona ikhondisela kodwa ukuthi laba abantu lento yabo yaphila laba basindisiwe. Yes. So ngasikhathi isinoma sokuthi hayi ngeke ngisindise bekhakhozwa amadlozi soxabana nani ingene ngeke lesimo sami sokuphinga sokujola. Yes. So ke ngathatha leso sinqumo ke ngumuntu okholelwayo ukuthi mayithatha isinqumo funeka sifeze. Oh yeah. Ngisho likhulu ke kanti izwe selingenile mina ngibona athi ngingenile. Umkhonto usokwazile wezwe. Ushumayelile ngingenile mina ngizwanga ungena. Ngilizwa ngaphakathi. I mean mase ufika isikhathi ukuthi ngithathe isinqumo. Ngabona ngoba sengidluleke ukusimela isinqumo. Sengibona kulobu umhlazi ukuthi ngiyaphuma kulento sengibuyela kuyona. Wafunda incwadi kaPetru lapha ukuthi ke umuntu ubuyela ebuhlanzweni. Oh yeah. Inji ibuyela ebuhlanzweni bayo nenkulubi ibuyela odakeni kade gezwa kulona. So uma kabele sengithatha isinqumo ngazibona ngisehluleki kwakhuluma iphimbo lathi ukulunga kwemvelo kufana nedodo ebolile. Wangenayo uJesu empilweni yakho isigqila sika Sathane.
mawungenayo uJesu empilweni yakho nje yazi ukuthi nje uqhilaza uSathane ngisho ukuthi nediscipline ngisho uthiwa uhlakaniphile kodwa nje okwazi ukuthi uyisigqila sika Sathane mawungenayo uJesu Kristu kakhulu empilweni yakho ba uyephelwa ngoba uSathane yes lento ikhuluma njalo manje ke sengibuka lobuhlanze sengibudlile mina yabona now it was 1997 ilanga avuka khona ke ngalelo suku ngikhohliwe idate kwakwenini ngabafuna abantu abasindisiwe uthi ngiyifuna manje ngiyamdinga lo Jesu azongikhulula kulobu buqhila yes ngicela ubaqinisekise abalaleli noma ubani ozwa lo myalezo uJesu uyakhulula noma iluphi uhlobo kunabantu abasebenza izinto hayi ngoba sebethanda ngithi umuntu uyasheshe ukuconclude ngempilo yakhe mawumbona ngoba uzomakala masuhle naye sexoxela istory ukuthi uvelaphi then ngathola ukuthi ke ngiyamdinga lo Jesu basho ukuthi ke ngaleso sikhathi ngivaliwe ikole ngingasekhaya into ukuthi usindiso nje akekho ngimazi ukuthi usindisiwe ngasekhaya la ngivela khona so ke kwabiza ukuthi ngilindeke kuze kuvulwe ikole the following year u1998 nakhona futhi hayi ukuthi ngizothi ngifika bengisindiswa kufanele kuze kwenziwe inkonzo but ngababuza abasindisiwe ukuthi manje ngifuna ukusindiswa manje ngidinga uJesu angisezwa lutho ke manje sengidinga manje lamandla azokwenza ukuthi ngihlukane nesono nakho yabona ngisibonile manje ukuthi ngamandla ami ngithe ngifuna angisafuni ukuyocansa ngingashadile yabona lokho kuthiwa ukuhlobonga ngisasazi ukuthi ukuphinga ke umsithu 20 so angisafuni ukuyenza lento kodwa ngizamela ukuyeka and ngiyazazi ukuthi mina mase wenza into ngiyayenza but ukwazi kwami kwemvelo nokuhlanipha kwami engangincike kukho kwahluleka then lakhuluma iphimbo ngaphakathi ukuthi udinga uJesu then ke ayike bangisiza ke bangiluleka kanti kuzoba nenkonzo ke leyo nkonzo ke ngangazi angizwa ukuthi angangekho ukuthi kuyakhonzwa angizwanga lutho kushwela kuthini ngigada ithuba nje ukuthi abayinikela kuJesu kwamele nje kwavela luthuba lelo angazi ngaqhantsha inhlanzi ngiyaphambili angazi ukuthi ngafika nini yebo ngoba ile wasuyilindele vele angikhumbuli ngibe kuzandla kwenziwani ngikhumbula seqeda ukuthandaza makuthi ngithi ngiyakhala angazi ngikhalelani ngiyakhala kalisizi kabuhlungu ngigcwele inyembezi ngiphuma amafinyila ngaleso sikhathi so ke ngasindiswa ke neza ukuthi impilo yami nje uJesu sengimamukele and ngiyamvuma ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yami kuba kade vele ngishilo ukuthi ngiyamdinga manje lo Jesu ngiyamvuma manje bese kusele manje ukuthi ngibe phambi kwabantu ngimvume so ke namanje ke balaleli ngizosho lokho ke uma ufunda lapha na uLuka chapter 9 yes uverse 23 ka 26 umuntu ethanda ukuzemva kwami makazidela thabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele umuntu efuna ukusindisa ukuphila kwakhe elahlekelwa yikho enezinhloni ngami nami ngoba namahloni ngaye ongivuka phambi kwabantu nami ngimvuka phambi kwesihlalo sika baba uNkulunkulu ezulwini naphambi kwengelosi ngizosho ke lana ngitshela umhlaba wonke ukuthi uJesu Kristu wafa wavuka more than 2000 years ago ngiyamvuma ukuthi uNkosi yami umsindisi wami ngiyafakaza ukuthi unamandla okunqoba uSathane nezwe system of this world nesono empilweni yomuntu ngiyafakaza ukuthi uJesu uyamsiza umuntu abesemphilisa alokho uhlobo lwesifo mina ke mangizoqhuba ufazi bami kafushane nje mhlambe ke ngizoyithinta ke into ke abangikhanselisha ngayo sengisindisiwe sengimukela uJesu ngoba ngathi ngisindiswa kanti abazalwane bazongena kwi-fasting ngiyaqala ngampilweni yami ukufast kwenza into ekuthiwa i-fasting and ngangizwa ukuthi khona into engiyidingayo enalabantu abasindisiwe and ngiyazi ukuthi sengizwile ukuthi bakhuluma ngomoya ongcwele anginayo lo moya ongcwele ngiyamdinga so ke nami ngiyikhalela manje ngiyamcela ukuthi ehlele empilweni yami so that kuzoba nalamandla kanti bazongena kwi-fasting ngiyathandazela lokho ngagcwaliswa ngomoya ongcwele ngeze ukuthi ngigcwele ngaba nesibindi ngeze uthando lokuthi manje ngifunde iBhayibheli elingcwele nje into esondala ngiliphatha kodwa lingasho lutho kimi mase ngidwase ngomoya ongcwele sengiyafunda selinomningi kimi sengiyal-understanda ama-verse nje akhuluma ukuyeka izona amadlozi abafumelo angifundiswa nje umoya ongcwele ngoba phela sasecollege lana akulona isonto manje umuntu esengihamba nayo umoya ongcwele yabona so senginesibindi sokutshela abantu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi usedila nawe one on one ke manje umoya ongcwele ngithanda ukuthi umuntu noNkulunkulu siyabonga mfundisi now ngasindiswa ngagcwaliswa ngomoya ongcwele ngalithanda iBhayibheli ngendlela exakile
yabona ngizosho ukuthi izinto abangikhanselisha ngazo iziphi ngifuna ukugcina ngazo kule nkonzo namhlanje kodwa ke mase ngisindisiwe ngathi ngithe ngikhule ngingane egulayo ngiyakhumbula ke ngigula khona lapha ecollege bengithatha bengise esibhedlela eNkolezana eMpangeni ngoba le college lapha ngase eLukhuzeni ngaseMpangeni bangithatha bangiphuphisa esibhedlela udokotela wangikhipha ubaba nje semdala impunga wathi mfana wami lokhu ugula kwakho lana ngeke kukusize ngeke sikusize ngalutho thina njengodokotela akudingi iscience kudinga isintu wangidischarge wangikhipha kwalizo ngigula njalo yabona baxakekile college ukuthi ngiphethwe yini esibhedlela bayangikhipha bathi ngeke bangisize then abakubona ukuthi yini igama la kokugula kufana nokuthi into engekho lokugula kodwa khona ngiyagula ikuphi nje akushobeke ukuthi yini ekhaya sebehlulekile njengoba ngise college nje ekhaya ngishiye kule ngizinto zamandiki namandawo ngoba bazamile ukungisiza ngohlelo lamadlozi uma beyohlola beyobhula yabona kuthiwa ukuthi ukuthi akwenziwe the day kwenziwa kuthiwa khona okusele kuthiwa kwenzekanga kahle yabona indaba zokuyohlathini namakhandlela nalithi uyokwenza imkhuba laphana ukuthi ungabheka emuva uhambe phezulu kwentaba phezulu kwewa ngiyakwazi ngikwenzile konke wazofika kulento endini nomdawu ugcina ugqokiswa njengesangoma yonke lento lena ngadlula khona ngangayifuni yonke lento ingicasula ukushona inyanyisa mfowethu wakulomlimo uthi nje iqoshama yabona inyanyisa lento yabona bathi ukuthi ungcene ini ukuphila akekho uJesu udlala amadimoni yabona now uma lapha sekubuya lokugula ngishiya ke lezitsha lezi zamagobongo lapha ekhaya ekamereni engilala kulona zikhona ngaleso sikhathi ngisonto echibini mfowethu leli sonto kuthiwa kwaMasango ngiyalibona ngisonto khona ngenejazi lemhlophe nebhandi kuthiwa uJohani and ngasengiqalile nami sengibachatha abantu khona so ke lentambo zakhona ikhona yabona efaka umzimbeni namanzi siwasho yabona nje into ethinta isintu nethinta ireligion yabona abathandazeka ngibahlola ngaba abantu abanobuye emphakathi bohlola futhi bahlola ngithi yabona idlozi lizanyiwe then kwayisa kodokotela ke manje ngakhishwa esibhedlela then ngabisela esintwini yabona bawuthi esintwini khona umuntu nje osanyanga sayoni kwamashu angishama hlombo ongezisimambamba usuka le kude uqhamuka kude ethi ukhipha amadimoni and ababe ngibuka ngangihlela emzini kamalume lapho ngaleso sikhathi wayeseNewlands ngisakhumbula eMUS noma eEastern wangithatha umalume ethi nawe ngilekele udade wabo umalume omncane then alibiza abantu umalumekazi wayesaphela leso sikhathi mayibe emsebenzini wayebaleka ngendlela athi ngase ngiyona ngase ngifana nesilwane hayibo yabona wayebaleka ngempela ngalombona ukuthi wabaleka isikhathi ngijabula ukuthi awafika umalumekazi ngizoduduzeka yena abaleke ngendlela iappearance yabona so ke ngahlanjululwa igazi lika Jesu Kristu waseNazaretha ngafakaza emhlabeni wonke ziningi izinto eqilisa abantu nawe yazi mlaleli into eqilazile ngiyafakaza ukuthi uJesu wakhulula uJesu wasindisa uJesu wahlambulula uJesu wakungcwelisa uJesu wakuthethelela izono zakho uzalwe kabusha uyizolo wamukeleka ngase nginemuzwa ukuthi ngiyafa ngoba sekuhluleke konke nebhedlela hlulekile odokotela bahlulekile nenyanga abathandaza amadlozi yonke into ecatshanga ukuthi iyasiza emhlabeni ihlulekile and nganginawo umuzwa ukuthi mangifa ngasindisiwe ngekubhujisweni ngiyakwazi lokho ake ngikutshelile ngizwa ngaphakathi ke ukuthi angiyezulwini ngoba nginezono then ngawo 97 wasathi kwakhuluma iphimbo elithi ngaphakathi kimi lithi usukuzame konke ubone ukuthi kuhlulekile kodwa khona ukugodwa ongakuzami uJesu Kristu waseNazaretha umuzama yena uthatha yena umukela yena ngicela ukutshela ukuthi ke liphimbo likhuluma kanjalo iphimbo likhuluma phakathi ungamhlanganisi nalutho lokho okuzamile ubona ukuthi lehlulekile konke traditional healers scientific healers uhlulekile and lento isinengiso yembili uNkulunkulu lisho kanjalo leliso ngaphakathi kimi lezi zinto zombili sisinengiso into sehlulekile uJesu ngabusambhanqa ke nanokodwa kwakho mawumukela uJesu umukele uzombhanqa ngeke uzuphile ngeke usizakale then enduzofa futhi uhambe esihogweni and ngangilizwe ithuna linginukela it was 1997
then uJesu ngisho ismile ke manje uyawuza umuso ukuthi angiphili nje ngamanje vele kusho ukuthi kahle hle ngisendleleni ngoba imizamo yokuphila ukuthi ngiphile isihlulekile lathi iphimbo ukhona ongakakuzami kukodwa uJesu Kristu waseNazaretha uma ukhona ngomukela yena uvuma yena ungambhanqi whether scientific knowledge or traditional healers ungamthobi ngoba kuhlulekile yena ufakazi baxoshele esibedlela odokotela then bahlulekile abesintu ahlukile amadlozi bahlulekile abathandazi isonto lakho lihlulekile neswasha lasechibini so kuhlulekile konke okuthenjwayo emhlabeni and yonke into ephakanyiswe ngabantu ephakeme uLuka 16 from verse 13 to 15 konke okuphakeme ebantwini kuyisinengiso kuNkulunkulu odokotela abazinengiso kuNkulunkulu iprofessionalism isinengiso kuNkulunkulu amaphilisi isinengiso kuNkulunkulu imjovo isinengiso kuNkulunkulu inyanga amadlozi kusinengiso kuNkulunkulu abathandazi iwasho konke kusinengiso uNkulunkulu imfundo yalelizwe isinengiso uNkulunkulu uJesu Kristu kuphela ungamxobi nalutho usubala amaphilisi manje usubala imjovo yodokotela manje usubala phela izinto thina abazalwana abanye bethu iningi lethu esisebenzisayo baba yabona nje thina sazi ukuthi imjovo manje yakudokotela ngisho kanjalo sazi ukuthi manje yakudokotela nyange sangomeni angiyange enyangeni at least udokotela uye esikolweni wafunda and uthema esefundile waphasiswa futhi ubizo uNkulunkulu nale mithi engisebenzayo isiningiso kanjani manje amaphilisi lawo siyabonga mfowethu umbuzo kahle kakhulu abalaleli bazoyithola impendulo masiqhubeka nalobo bufakazi ngenxa yesikhathi umfundisi wami ungitshelile ukuthi sisebenza ngaso so ke ngifisa ukuthi namhlanje nje ufakazi bami bebufushane and mase umbuzo obuzayo uzocetha ungikhumbuze eqhubekeni kofakazi mhlambe ke kwenye i-testimony esikhathini sayo sona deep kuyo singene deep khona yonke into baba sekelwe ngezwi kaNkulunkulu yabo nje khona emhlabeni lobumnandi nje ucula abazalwane engicela ukusho nje inyanga enkulu ikhona la mali nguJesu liphi nika mala esisindi sangamulela alikari wikamaka Jesu lodwa echibini mfowethu echibini msasenda khona mfowethu ngayithanda into yakho khona namakhoshes amaningi nje ngicela ungangene khona mfowethu but babesebenzisa isihlabelelo sehlabelelo kuna amaqila athile ayihlala deep and mangwalalela ngwahlabelela kimina kuvuka umunyu uvuka ungakasindizwa uvuka umunyu ukuhlengezela inyembezi eliwe lalo lithi ngingahlanzwa nganina igazi likaJesu lodwa ikuku eligimili ngenza ngibe mhlophe umthombo wodwa wa migazi likaJesu lodwa abalaleli abehlabela umhlabeleli ethile abayiqambayo bayiqamba bephusha umoya kaNkulunkulu iyakhuluma icotshiwe intshumayelo impiliso ngokwayo iyizwi likaNkulunkulu ingamandla kaMoya oNgcwele bakithi so ngizama uveza ukuthi bakithi ikhona inyanga enkulu ogama layo ngobani ngoJesu inyanga enjani baba inyanga enkulu ikhona la kusho ukuthi inyanga ngaphezulu kwathi inyanga ngaphezulu kwezinyanga zonke owesifazane onesifo somopho wayesophe iminyaka engaki 12 yebo iminyaka 12 umuntu 12 years young ophephuma igazi emzimbeni yabona nge-scientific knowledge yalesi sikhathi babe ngathi that is impossible ukuthi umuntu angaphila for 12 years opha because bazothi umuntu usoshodelwa igazi usepale ngisho umbuka then wayesezame yonke into kuthiwa i-physician yebo but bahluleka bonke esespende yonke into anayo but kwase kusele into yodwa nje yabona wakhumbula ukuthi komba khulu uJesu Kristu waseNazaretha mangathinta lo yamphethe mangathinta umphetho njengoba yakhe
and wayesixoxela ufika uthinta ngomtshontsha same time yaphiliswa uguleni wakho bawaya ngokukholwa njengamanje babalele uyafisa ukugcizelela ukuthi sidinga uJesu umfakazi nawe lapha mhlawumbe seyakusha nje ukuphisa lapha nalaphana izinto ezalelizwe ehlulekile abantu bafika nginqe ebhedlela and umuntu mase esibhedlela bese yazathi kungconywana ngoba kuzanyiwe yabona singafika ebhedlela nokuhlanipha kwazo kwakunenyanga umuntu wayelashela enyangeni kuthi hayisuka umuntu angafela ekhaya yabona then Christ hayi kuzanyiwe ufele enyangeni yabona Christ kuzanyiwe ufele esibhedlela bapha abantu abazothi Christ ukhulekiwe awubakithi ufele kuKristu ufele kuthandazwa kubiza igama lika Jesu impilo yakho umoya wakho umphefumulo wakhe ububiza igama lika Jesu waphuma nomuntu ohlakantshezwa izingelosi bapha abantu abazosho njalo hallelujah ingakho nje kukhona le message today siyabonga ukuthi uselela abantu abazokukhuleka abazokwenza umsebenzi ngiphakamisa uJesu Kristu lesinsuku uNkulunkulu uvusa abantu uvusa uhlobo ozobonga uNkulunkulu ngoJesu ludumisa amandla kaJesu Kristu wavuka amandla kaMoya oNgcwele ukuthi uJesu Kristu engaxoxena lutho umubiza igama lakhe ukhona igama lakhe uthi lamandla ngoba sisindiswa ngalo ungasho ukuthi usibiza igama likaJesu bese hayi namaphilisi nodokotela ubani igama lika Jesu lodwa zile uthi from 1998 ngisindiswa la ngizwa khona ubuhlungu bembeka isandla ngithi ngegama lika Jesu amafesi amaningi ngakawazi kanti ngizothi uNkulunkulu engikhulisa ngizohlangana noIsaiah 53 ukuthi ngemfimbo yakhe sanjani saphiliswa past tense uJesu wayenza umsebenzi waqeda saphiliswa ngegama likabani lika Jesu njengamanje balaleli abantu baxakekile emhlabeni bafuna isolution but abantu abathi banegama lika Jesu nabo babambulana kodokotela banama medical aid ngithi Jeremiah 17 verse 5 uqale kusika umuntu othemba lakhe likubani likubantu masithemba udokotela kusele umuntu umuntu uyabonga mfundisi uthi uJesu bekamyeleni kuphi ezulwini kuphi emhlabeni wena uthatha ingcebo yakho uyibeka na medical aid kusasa uzothi uNkulunkulu angibusise ubone umuntu hamba ngenkulu imoto lapha ehlala emzini omuhlehla kahle kanti ucetshiswa wena wena udisobeyise bikaNkulunkulu uthi ubeka ingcebo esathi ubeke ezulwini ubeka kanjani ingcebo ukuthi usiza abampofu abahluphekile but ayisiza abampofu nje lihle lapha la ukuza ngisiza lo muntu oyifundele nawe usebenzelayo usathana intshontsho kanjalo ke uthi ngiyibeke emhlabeni bakhona umuntu nami namasela kahle lento lenisela ema-medical aid and uthemba yona manje awuthembile igama lika Jesu uthe ngoba sisazongena kule sizongena deep mfundisi sithi songena deep wahamba waphila ngaphila mfundisi wami gelekeqe ngibona ngiphila kuze kube namhlanje but kasho ukuthi ke uNkulunkulu umuntu umsiza ngama stages yabona kwaku stage sokuqala bese uNkulunkulu engisiza so uNkulunkulu aqhubeka ke ngisiza ke yazi yafika lapho uNkulunkulu ezokwampula khona ukuthi i-world system ibusathane i-world system ibuthakathi if you speak of i-world system you speak of it isosari okay sizongena deep baba kulezinto uma ukhuluma ngesosari ukhuluma ngepharmacy hamba dictionary baba just not in that dictionary not biblical dictionary ultimate dictionary nje ubheka umthi sosari kodwa abafana ngamadulu kuzana ubheka umthi sosari then uhambe usheke igama lithi pharmacy uzothola igama ukuthi ama synonyms akhona witchcraft sosari pharmacy witchcraft to be honest angaze ngikucheck but usungiphe homework ke manje uthe uJesu mase besebekholwa nibabhabhadisa mase bebhajalisiwe nibafundisa yebo ukugcina konke kunele ngakho namhlanje asinaso isikhathi ngenxa ukuthi sinake iminako yani yalelizwe sifuna ukuphumelela bese abantu bengazazi lezi zinto yazi ukuthi uNkulunkulu mayekhuluma lezi zinto eqhubeka kambula kubiza ukuthi ngibuyele phansi emuva emagameni ngithi ngiyawazi ngokwenza i-revision ukuthi bengithi ngiyalazi igama but angiqale phansi manje uba khona i-clarity sengenayo and uma uzoyithoba yabona uyithoba uthi okay ngiyazi kodwa ke moya ongcwele ngicela ukuthi ungifundise manje uzomangala uNkulunkulu ezokufundisa zona lento lapha eBhayibhelini mfowethu right ngaphila ke mfowethu ugelekeqe uze kube namhlanje but ke kunama level uNkulunkulu engikhulisake ongazi kulesa sikhathi ngo90 bani ngisanda kusindiswa mhlambe amaphutha esemaningi kakhulu 2000 early then ngiyakhula kanjalo yes ecollege ke baba ke
umfundisi lapha ngokuthiwa uPastor Folo wayekade lecturer so umfundisi then ke babe mmeme kule nkonzo nabanye abafundisi labafundisi laba kule counseling abanikezayo nje umuntu osanda kusindiswa banikeza izinto ezo7 izona ke ezakhipha le product engiyona angithi nje bangisindiswe college nje nasengihamba ngiyothola umsebenzi akekho isonto angazi amasonto asindisiwe mina nginementality ukuthi umukela uJesu oba inkosi nomsindisi wonke umuntu osindisiwe ngoba nami ngikhuluma kanjalo ngakasindiswa masiko abantu basithi osindisiwe sibabhanqa ngegama elilodwa bengazi ukuthi kunamapolitiki ngaphakathi amasonto uyabona yes so manje uNkulunkulu ngezele umusake banginikeza izinto ngakhumbula zona izona ezahlala ukuthi zahlala kanjani baba uNkulunkulu wayibeka wena mathi lisemoyeni wami ngoba ngikhohlwanga number 1 bathi funda iBhayibheli yes lekhathi zonke njengoba nje sengifunda kahle nomoya ongcwele ngicwase umoya ongcwele ngiyaliqonda limnandi ekushiya nje ngena college lena yena incwadi esengithanda ukudlula nalezi wenza theology la college college ngakwenza agriculture nje baba abangezezolimo uhlangana nje nalomfundisi wena wazi ezolimo ezolimo baba wena uNkulunkulu ukhuluma izinto eziningi ngoba wangitshela ukuthi ngomthakathi mayese ngampulela uthi agriculture yiso sir sokuchaza mase singena deep baba ngilokho ethi nje kancane ngeze ukuthi ube nayo imibuzo futhi uzobona ukuthi ubuthakathi ngani njengoba abantu bekhulanga namhlanje emhlabeni andiphambene nentando kaNkulunkulu all together angithi mina kumfundo weBhayibheli ngifundiswa umoya ongcwele yes and ma kufika nama teaching efikayo isefa yesu likaNkulunkulu and umoya ongcwele uyangiholela ukuthi nakho uNkulunkulu akushilo angisevesini eliqondene naleso simo leso hayi babukeli ihlala nje isakude le ndaba number 1 kwathiwa ngifunde iBhayibheli yes ngekhathi zonke yes number 2 kwathiwa ngidlize ngalo meditate ngalo number 3 kwathiwa ngifakaze ngalokho ngifundile ngifakaze ngamandla kaJesu ukuthi njengoba ngifakaza nje njengoba ngifakaza nje ngiphumele bani ukuthi ngiyafakaza ukuthi uJesu wangiphilisa yabona empweni ngangigula kuzo kusukela unyaka uzophuma ekhanda ezangichazele odokotela bengayiboni then abahlolayo kwahluleka konke but uJesu wangiphilisa hallelujah right number 4 yes kwathiwa angithandaze ngekhathi zonke number 5 kwathiwa angizili ukudla okungenani lingapheli iviki ngazili ukudla number 5 kwathiwa angithola igroup yabantu abasindisiwe abaphila ubungcwele abasaba uNkulunkulu ngifellowship nayo akushoda ngithola isonto ngikhumbula kahle akushoda ngithola isonto kwathiwa ngithola igroup yabazalwane abasaba uNkulunkulu abakholelwe ezweni likaNkulunkulu abagcwaliswe ngomoya ongcwele abaphila ubungcwele fellowship nabo uze ngikhule ekholweni and ever since ngizalokho abalaleli abangaziyo nje abazokwazi ukuthi lo baba lo seke wafika kithi ngiyabathanda abazalwane mangisindiswa mina ngafaka uthando lokuthanda ibandla likaKristu nothi isonto elithile and actually kwangiphatha kabuhlungu ukuthola ukuthi kunelingathandani ngenxa yokucwasana ngamasonto kwangiphatha kabuhlungu and ezinye izinto engangithandazela ngoba uma kuthiwa ngithandaze ngekhathi zonke ngisila ukudla then mase ngikhulele enkosini ngihlala abazalwane befakaza befundisa ngafunda nayo lento kuthiwa contact intercessor indlela abachaza ngayo wasibona ukuthi kusho nami I'm one of the intercessors and ngiyayitshela ukuthi ngi-intercessor every time abe kunento umzalwane acela ukuthi akhulekiswe kuyona and umengcele abeke ukuthi kimithembekani umkhulekise umzalwane ngoba amanga khona sikhona sindisiwe sizokhulekisa umzalwane sekuphelileke umzalwane uxayile ngaphi nothemba ukuthi bangikhulisa abazalwane bagcina besho ngomlomo bengagcina bengakhulekanga imengcele yathi mase kushiya ukuthi mase mthezi sokhulekisa feze thembeka ufeze lenkonzo every time abe ngiyokhuleka ngiyenyusa ngezinto abazalwane ezema prayer items abacethi sibakhulekise kuzona nami ngokhona ngiyongcwele ukhulela izimo ekhona emhlabeni emphakathini uyabona abantu baxakekile abanxusela uNkulunkulu bese nginceda Timothy ngalo mphuzo phela uthi ngakho ngiyala ukubukhuleka nokunxusa nokucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke namakhosi nanani ukuze sihlasale ngokuthula so ngazazi ngayithanda ke lenkonzo yokuba intercessor ngoba into enziwa ngale kusithekeni hayi lama intercessor lawa abizwa phambili sicela ama intercessors esephambili yabona angiyona leyo I'm not part of that mina ngile intercessor le uNkulunkulu ambule izinto akhuluma izinto ekusithekeni ngihambe ngikhulekele lonto so ke ngenkathi uthi ukhulekela izimo ethi uNkulunkulu afika athi ke
i-cause yalento ilokhu yabona ayithi mina ngiyabubhlungu yabona then singiyamesimo uNkulunkulu athi ke nasi i-cause yabona then kuhamba ke kufanele ngibhale phansi izinto kanti uNkulunkulu uzogcina futhi ke ecindezela mina ukuthi ke expose lezi zinto ukuze abantu ngizwe umkhuleko yabo nasi izinto engingathokozi ngazo njengoNkulunkulu. Okay, so ke ngicela kuba number 5 number 6 number 6 baba in ukukhuleka number 6 ukuhlanganyela negroup ayabasontayo kodwa abakholwayo number 7 yes bacizelela bathi ke gcina ubudlelwano obuhle nomoya ongcwele ungamdabukisi umoya ongcwele noma ngayiphi indlela ungalahleka laba lakho konke kodwa ungalahlekelani nomoya ongcwele that is number 7 yabona. So ufuna ube in good fellowship with the Holy Spirit. Ngayibamba ke izinto ngaphala phansi ke. Then abantu ma uNkulunkulu ebasize ngami basindiswa bazalwa yimi ngibatshela ukuthi yona ama basic yona into yangisizayo ngilokhu ngiyazi ubusendaweni labazalwa basisebe ngakho khona ufuna ukumela uJesu ukuthi uphumele ebala ukuthi usindisiwe. Ngiyamazi uNkulunkulu enza lokho ngizobudlula ke lobufakazi kodwa ngiyamazi uNkulunkulu ngenza lezi zinto lezi. uNkulunkulu eveza amandla akhe ekuphiliswa abantu bekhishwa amadimoni besindiswa nakade sebesindisiwe baqale phansi ngiyakwazi uNkulunkulu ekwenza ngalezi zinto ezo7. Noma yini ke tiphuke edipho mzozobalaleli la umfundisi nje ubusushilo ukuthi angazathi khona izinto ejulile zizalwa kulokhu ke baba oku7 ngikubalile. Ngicela sirevise ke baba ngoba ufakazi bami owanamhlanje buzoma lapho. Bese mhlambe ke na isikhathi sekhona ngingathanda ukuthi bekhona izwe silifundayo ma isikhathi sekhona kodwa ngicela senze revision for abalaleli ekhaya. Number 1 funda iBhayibheli ngekhathi zonke ulithande udlize ngalo meditate lokho kufundile. Number 3 fakaza ngamandla kaJesu Kristu nangezwi likaNkulunkulu. Number 4 thandaza ngekhathi zonke. Number 5 izilukudla okungenani lingapheli iviki ongazilile ukudla. Kwenza uhole mongcele mazilukudla kwenza ingqondo nayo ukuthi ngizilukudla. And uma ukhona ozizulu ukuthi abazange basaba uNkulunkulu bayathandaza then isikhathi sikhona hlangana nabazalwane because ila ukhula khona. That is number 5. Number 6 hlanganyela nabantu abasaba uNkulunkulu abaphila ubungcwele abakholelwa ezweni kaNkulunkulu abakholelwa emandleni asegameni lika Jesu Kristu. And uyishilo lento hayi abasonti baba abakholwayo egameni lika Jesu. The number 7 iba nomshana obuhle nomoya ongcwele. Unamdabukisi umoya ongcwele. Yabona basikhuluma kanjena nje ubengeke uyakhuluma kumuntu uthi usisikhathi umuntu usemncane akaqonda ukukhuluma kukamoya ongcwele ngendlela zami uNkulunkulu akayiqondi. Kodwa nje basikhuluma kanjena uyezwa inhliziyo yakho ukuthi ngiyathinteka. Lokho kuthinteka lokho kusebenza kamoya ongcweleke. Lokho kuthinteka lokho ungakuzibi. Uthi ayi uyakhuluma impela lwababa kodwa manje ngiyathinteka yabona. Then inakeke lento ngozibi uyayishaya indiva. Number 7 ezibudlelwane obuhle nobani nomoya ongcwele. Mawuthi usindisiwe umoya ongcwele kwazi ugcwaliswe ngaye hayi ngawo. Ngaye ngosuku engcwele umuntu. So umuntu akwazi ugcwaliswa ngomoya ongcwele then umoya ongcwele uyamcela uJesu wathi uyacela ukuthandaza baba ngicela ungcwalise ngomoya ongcwele ngisicela isipho sika moya ongcwele. Maye khona umzalwane noma umholi oseduzane ongakwazi ukuthi akhulekele ngokusho kombhalo ukuthi bakubeka izandla umukela amandla amoya ongcwele pholo wenze njalo uma sebephendukile abazalwane noPetru benze njalo ngabapostoli uyakwazi futhi ukwenza ngaleyo ndlela. Then uma uthandaza uzila ukudla ucele njengoba kwenzeka kimi uNkulunkulu wangigcwalisa nawe ngakugcwalisa futhi. Uma ukhona usindisiwe ngaphandle kamoya ongcwele umoya ongcwele yena ozokuhambisa endleleni yokusaba uNkulunkulu. Umoya ongcwele uyena ozokufundisa indlela zikaNkulunkulu uzakutshela nezinto ezayo ukuthi izani uyaprofeta empilweni yakho. Then umoya ongcwele yena futhi uzokuthi akusize ukuthi uzofika ekhaya uhlangane nenkosi uJesu. Maye ngekho umoya ongcwele uyikholwa kusho ukuthi umuntu engenaso steering. Manje nje ngicela uyikhole umuntu engenaso steering uyashota. Ikhona umuntu wena kodwa manje ayikwazi ukuya phambili ngoba ayisikho steering esiqondisayo. Umoya lo nguyena simdingayo. Usimkhole uJesu simbukele uJesu. Wasilidayo. Yena simbukele steering. Uyosiholela kulo lonke iqiniso. Yes, umoya ongcwele. Ngiyabonga mfundisi wami. Ilobufakazi kwamanje. Ngicela nje ukubuza before singene ezweni ngoba uthe futhi ufuna ukuthi ke sifunde izwi. Yebo baba. Ukugcwaliswa kwakho ngomoya ongcwele.
wagcwaliswa nawe ngalendlela le efana nezenzo ku chapter 2 leli lithizwe likaNkuluNkulu kwehle umoya oyingcwele ufana nezilimi nama-tongues bakhuluma ngama-tongues emva kwalokho as a sign ukuthi manje they are spirit filled. Cha baba. Okay. Akena phela indlela leyo eyisani ukuthi usugcwaliswe ngomoya oyingcwele. Ukhuluma ngelimi ngakuthola ngendlela ngisizwa uNkulunkulu. Okay. Kodwa futhi ke ngabuye ngakubamba ngathi nje ngiyakubamba ngenxa umonakalo usukhona. Yelimi ekhona ekhulunywayo. So abantu bazogcina bengakwazi ukuhlukanisa. Okay. Lelo ibandla lifundiswe kahle ngendaba yelimi. Akuyona kuphela lesani yezenzo chapter 2 ukukhuluma ngelimi ezintsha. And mose nothisa laphana ilimi ezakhulunywa lapha nakusiza nalezo okhanda barashanda. Bayakhuluma ukuthi njengoba mina ngumZulu ngizokhuluma iAfrikaans ngayifundile. Yabo ngizokhuluma isiJalimane ngasifundile. Ngizokhuluma isiChina ngasifundile. Bese ukuthi abantu uma kuthiwa kunabantu khona iChina khona iJalimane khona ilokhozana iBhunu. Labantu bazokuzwa ngolimi lwabo kodwa bangibothi ngomZulu. Yabona? Kodwa manje ngikhuluma ulimi lwabo bangizwa ngolimi lwabo. Okay. Desayike mfowethu ke uNkulunkulu uthe konke okuphakeme ebantwini kuyisinengiso. Asifundela ama languages obekoleni nje kunama languages afundelwayo. Uyagcwaliswa ngomoya ongcwele ukukhuluma ini ilanguage. Uthi uJesu ngokhuluma ngelimi ezintsha mafunda uMark chapter 16. Ngokhuluma ngelimi enjani? Ezintsha. uJesu wena ithamba leli vangeli hambana ezweni zonke. Uyazi ukuthi ikhuluma ilimi leli engayikhuluma. But umoya ongcwele will enable you ukuthi nikhulume lezo limi. Not ukuthi you go to school and study language. Into abahedeni into abezizwe leyo. Into yasathana into yamademoni. Ekamoya ongcwele. Mawumoya ongcwele ufuna ngoshumele eChina. Ngigcwele umoya ongcwele ngizwanda ngoshumele eChina ngifike ngikhuluma isiChina. Bangizwa amaChina amukela ivangeli ngolimi lwawo. Bese umoya ongcwele. Bese ilimi zonke zivela kuNkulunkulu. So manje siqhubeka ukuthi ngifundise umuntu ngoba uNkulunkulu bakunesidingo uzongifundisa. Uzongikhulumisa. Ilimi sinjalo ke baba. Hayi fake lekhulunywa namhlanje baba. Bayafundisana namhlanje bona la mafake lawa yabona. Amadimoni ekhuluma acacaza qanase kukhuluma amadimoni bethu umoya ongcwele. Ake sibuye la mina ke inkosi kuyangisiza ukuthi ke baba ke. Mase ngigcwalise ngomoya ongcwele. Ukuthi uthe uJesu hlala eJerusalem nezinambathiso ini ngamandla amandla. Yebo. Into enginothisa ke mina baba amandla. Because ngenkathi ngisindiswa kwathiwa ngingambhanqa uJesu nalutho. Babiza ukuthi ngihambe ngekhaya bangiluleka futhi bangikhanselisha bathi ungakahlatshwa ngokuzwa lutho ekhaya. Hamba usho ukuthi manje ususindisiwe ufike ufakaze kodwa ususindisiwe. Awusangeni kulokho nalokho. I did exactly that. Yabona? Usithatha besibili sokwenza lokho. Ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele ukwazi ukwenzisa lokho. Yabona? Then akuthi yakhombela ukuthi ngathatha isinqumo ngabasindiswa sokuthi ngeke ngisaye ucansini ngashadile. Ngahluleka. Ngahanza ngokuthi uJesu wayengekho empilweni yami. Mase ngimukela umoya ongcwele ngakwazi ukuthi no to sin, no to sex before marriage. Yabona? Yesike mfowethu ke ngeke sekufihle lokho ke uma usanda kusindiswa usuku somntwana. Khona izinto esalokho ixhumelele kuwena. Uphinde futhi lebana uyathola ubufakazi bawo ukuthi kwenzakalani ususindisiwe. Well isono obukade usidla siyakulandela noma usunjani. Ususindisiwe ngenxa ukuthi sithathe advantage ukuthi usewumntwana. But ukhale uNkulunkulu ucela ukuthi akuthethelele then akuthethelele uye ngokuye ukhula ukuthi ingane mayisaqala ukucathula baba uyaqhuzuka iphinde futhi yabona iyavuka ivuka ngithi yabona igcina iqonde futhi. So angifuni umbuzo umbaleli ithemba ukuthi mhlawumbe uvuma ukuthi uJesu wasindiswa ayithola usenza lesono lesiyana kodwa umehluko esikhathi usasenza uJesu engekho. Ubengathi sho yabona unembeza ubusakhona ukuthi ayikho right into engenzayo. Abantu abaningi babula unembeza manje. But mawusu noJesu banokudabuka lapha phakathi ukuthi ngase ngayenza into uNkulunkulu angayithandi. Yabona? Ukhale ubisiza ubemunyu akuthethelele uNkulunkulu. So ngifuna baqinisa abalele bingezomba sikhuluma kanjena. Mina kahlehle ngizwe nedlula zonke izoni.
yabona ngafumana umusa nje kaJesu yebo umusa wangithethelela namanje kusemningi okusangihlula abalaleli oh yes hayi kusemningi kakhulu mhlawumbe noma inozoyizwa uNkulunkulu yambulile ngokukhetha kwakhe and ngize ngibuza ukuthi kodwa lesi sisho sikuthaka kanjena yabona lesi sihluleke sinjena wena ngize ngithuthuze izwi kaNkulunkulu elithi usithatha izinto enjani ezibuthaka ukuze ajabhise laba banamandla yabona yes kodwa nje ngifuna ukwazi ukuthi isisha nje sibuthaka isehluleke sibuthaka nje konke ama aspect okuphila yes but umusa kaNkulunkulu ngimisela kodwa futhi esilwela ukuqonda esilwela ngiyakulwela akusikona ukuthi ngibuthaka ngihlale ebuthakeni ezwa ke no ngiyakulwela njengoba ngiphumela obala nje ngifakaza ngenza lento kade ngitshela yona lamaphuzu awu7 yes ngenza khona ukuthi ngiphumela obala ngifaza ngoJesu and mase ufakazile kuyaqinisa ngoba nje bangibuka abalaleli nje la ngihamba khona ukuthi mhlawumbe labantu sebembonile nje labantu bene khona yabona igwaqo zakho kuyakusiza yabona ukusithatha ukufaza ngoJesu mongcwele ngekho ngizokwazi Nize ngiyambathiswe ini amandla enkathi ngiyofakaza ekhaya kumele ngimele lento esengishilo ngakwazi ukuyimela bona then mase uthi usuphumile emadlozini ngokusahlanganyela amakwenza umsebenzi is not an easy thing baba ekhaya because ukuhlangana kwefamily kumnandi kufika nehlobo kade wayigcina wena wedwa nje usindisiwe ohlanganyeli awuthi yabona awufiki nakufika then ubaba wangidinaya ukuthi ngengane yakhe ngoba ngisahamba ngendlela yakhe sengifike isifundiso lana sekweduka yabona wangidina impela ukwadlula kuleso simo nawe ngiyabuthanda lobufakazi futhi ngoba buzoqinisa ukhona omunye khona manje uthi ngiyafuna ukuthi nami ngihambe lendlela kodwa ekhaya sikhonza amadlozi mangabe kuyohlatshwa kumele ngibe khona what if ifamily yami yangilahla wena uthi ubaba wakudinaya kunevesi laphana noma sengikhohle ukuthi lekubani kodwa ke elokhozeni nje incwadi kaLuka uthi uJesu angizile ukuletha ukuthula kodwa ngilethe ini ukwahlukana yebo then abantu ivangeli malifika lizofika abantu be5 ababili balimukele aba3 bamelane nalo yabo 2 against 3 against 2 then bese uthi uLuka 14 ngimkhumbula kahle angisazi umqala ku25 yini uthi uJesu lapha nami osathanduyise nonina ukudlula mina akangifanele yes lisho njalo so umumulelo uJesu Kristu weqiniso oyiqiniso ophilayo wafa wavuka yes ngeke ingabe bikhimbi that is why ufuna uqala ngiphathiswe ini amandla kabani kamoya ongcwele ukuthi uyogcwalisiwe ngoba ongcwele ubona lapho ngoba uma umndeni ukudela yabona mina mama wakhala phezulu kwami ngithi ngisindisiwe yabona ngilele embhedeni ekamereni lami noma nje sekhona nje abantu bengalibona kwangelona lami kuphela sahlala nomfowethu khona ngisengishilo ukuthi ngisindisiwe eshonke amagama ngasuwasha abhlungu yabona wakhala ekhala inyembezi engishaya ngithulele yabona engishaya ekhala laphezu kwami ekhala inyembezi kodwa umoya ongcwele esengimamukele ngathola amandla ngaba namandla kuma noma kunjalo yes into ngathi ngisuka ngiyeza ngicela ukuthi mama usikhulise ukuthi njalo ntambama siyakhuleka masilala masivuka siyakhuleka yes right ngicela sibuyisele ngoba kwasekulothile then ke sekuyimi ngikhulekisayo ke manje ngivuliswe njalo masikhuleka ngivuliswe and ngithi mina ngivuliswe ukuthi sizokhuleka lapho kwalo kanti umoya ongcwele uzongishumayelisa ngomusa kaNkulunkulu uma bagcina isindiswa ephenduka kimi wasindiswa nodadewabo emlamayo zimnandikele zona wasindiswa ingane kaMamncane lasibona wasindiswa udadewethu uthi lasibona basindiswa kimina yabona noma udadewethu nengane yodadewethu sebehlabekile abangafuni ukuphumela obala uNkulunkulu angipha amasi ukuthi ke isimalayisha emotweni kunenkonzo sikhawini ngaleso sikhathi sihambe setendeni wafika washukelwa ke washo ukuthi isingenile lento endibahlabekile bese kusela nje ukuthi nje phela baphumela obala hayi bamukela uJesu namhlanje basamile insindisweni udadewethu ke yena ke kulensindiso ngikuye yokudela konke yokuphuma ama systems alelizwe zimnandi le zimnandi mangabe kufika la ekuthenini uma ngabe ulimela leli qiniso lokusindiswa yebo ekuqaleni kuzoba nzima but ekugcineni ama result aba mahle awukwazi ukulimela ngaphandle kamoya ongcwele awuthi siphendule umbuzo baba yebo awukwazi ukulimela ngaphandle kabani kamoya ongcwele ubaba wangidinansa ubaba but kwafika lapho uNkulunkulu ngomusa wakhe umama ushone ngo2006 esindisiwe ubaba ushone ngo2015
before babashone ngendlela obekunzima ngayo then kwabiza ukuthi umuntu athobe ehle ngezantsi ayithobe nje kume yonke into uNkulunkulu adedela isimo sokuthi babashawe stroke washawa stroke ngendlela ukuthi njengoba bengasifuni njena then abantu abebethi bayamthanda baqhela bonke yabona then kwafuna ubabumekazi ngaleso sikhathi kwaqala ubaba wavaleka amehlo then sasisemarisburg isamba ngomyalezo lo uthi uNkulunkulu ibandla lihlambulule lingcwelise esohambisa amabandla nonke ukuthi siphume kuma systems alelizwe esizoyishare nayo baba fakazi obuqhubekayo lokho then kwabe isimo sonke into ngoba igama likamalumekazi lathi ubabeni nomfico sedliwa izinje ephila asabone emehlweni abantu sebeqhelile kena wabiza ukuthi sokwenza inkonzo ngoba ivangele ekhaya akulutho ushumele ngomlomo futhi ushumele ngenkambo kwabiza semnakekela ke sempumputheke kanti uzothi impumputhe manje ngasabona emehlweni aphinde futhi ashawe stroke istroke esamshaya esimlalisa phansi ukuthi yonke into izoyenzelelele phansi mangitshela into ukudla ukuchama number 2 yonke wenzela phansi kusho ukuthi sefana nengane funa anabukweliswe bakithi ufuna usebenza lo nkonzo ke ubani usebenza lo nkonzo ke and thina funeka siveze ithemba zikamoya ongcwele yabona uthando ukubekezela ubumnene uyithi bakithi yabona funeka siveze lezo thelo lezo aluze uthando lukaKristu lumgona wamgona mfowethu ngendlela ukuthi mayise esibhedlela wafika wathi angifuni mina lesibhedlela nginenesi bami ekhaya and savumelana nonkosikazi wami ukuthi sizoba unesi njengamanje ngenxa umakoti kena nkosikazi wami baba umakoti wakwakho lona kodwa ke manje ngenxa yesimo udinga ukuthi usizwe abantu ababili abazobamsana sekuzoba unesi wakho manje thina singabona nesi bombuso kaNkulunkulu nothi balelizwe then sizokwenza inkonzo thina ebhumisa uNkulunkulu ophilayo yotho sathana ngokuthi sizokunesa so dlula ke manje uthi indodakazi lo umakoti umzimba wakho nje yabona you understand baba ngiyakuzwa simsebenze wasilekelela umoya ongcwele ngathi udadewethu akaqhele yabona yithi sobabili sokwazi ukwenza lenkonzo then sayenza lenkonzo for 5.5 months then ke wagcina semvumela uJesu ukuthi abe inkosi angikholwanga glory angikholwanga impela mfowethu ngoba silala kwenye indlu thina udadewethu uyena lala khona kwenza ukuthi mayidinga usizo uyakhuluma ukuthi akaboni akavuki phansi and mayilele njalo lana wayeseqala ilonda la ngemuva ngenxa uthulala kakhulu udadewethu alala khona ukuthi akwazi ukumsiza then simvulela iredo sivula isiteshi sabazalwane ngapha eThekwini khona isiteshi uthi iGood News neHighway Radio senzela ukuthi udlala gospel music kushunyayelwe kufakazwe ayizwe lento yabona then ngabizwa ngo12 kuthiwa ikubi ebusuku then wafike ngamfakazela kwendaba kaJesu uthi uJesu baba ma unoJesu noma udlule emhlabeni yezulwini ungathanda ukumukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho wathi yebo ngathi siyathandaza uthi yebo then ngangikholwanga futhi ngicela ukhona iqiniso phambi kwabalaleli naphambi kaNkulunkulu angikholwanga ngadlulisa insuku empilo nentathu ngathi uyakhumbula baba ukuthi uthatha isinqumo sokuthi umukele uJesu wathi ngikhumbula kahle wathi baba wathi ngikhumbula kahle bengenza khona impela ngijabula simdumisa uNkulunkulu yabona then into yasimangasa mfowethu masihleli kwenye indlu sihlalele nje khona ukuthi indlela silolile ukuthi mayememeza sibe available kusiza lapho ukudela konke kwalelizwe ukuphuma ama systems alelizwe baningi abazali abafe bebhlungu ngenxa ukuthi abantu into yokusebenza phezulu iphakanyisiwe and understandable ukuthi hayi uyasebenza Nkosi isikhathi kanaso bayakhala bazathi ingane zami lazasafunda zasishiya zasikhohlwa ngicela ukusho balaleli mhlambe nomini badaleni ngomama ngobaba ogogo ezingane zimshila zinilahlela zinkhohliwe kunzima lapha ku system implement is very satanic mangasho yabona indlela esethwe ngayo ibugqila iyadestroya iyadivide ihlomisa ama families wena uNkulunkulu ngakwazi lezinto ngithole ngichaze ngikwazi ukuyichaza kubona yabona asikho nje ukuthi kuhloza abantu akushiye kunoma ubani kushiye kwabakholwa abasindisiwe ukuthi phumana ama systems alelizwe mabi yabona manje igama worldly system yabona secular system igama secular lisho ukuthi worldly lisho ukuthi profane into embi into engcolile
yabona into corrupt engamdumisa uJesu Kristu into ebusathane but uma sindisiwe ufuna ukuvuma uJesu amukela uJesu wena usunomusa ufuna umusa ngobusuzwe ivangelo ephelele ukuthi umukela uJesu uphuma kuma systems uphuma ezonweni yabona udele konke kwalelizwe uJesu usho njalo yes wasindiswa kubabake into yasimangaza ngesihleli kwenyindlu sizwa uyakhuluma yabona sithethe wasibiza izizwe sondela uyathandaza Angathandaza indlela esithandaza ngayo thina yabona baba egama lika Jesu Kristu no akathandaza le ndlela uyakhuluma uyaxoxa okay uthi ngikhuluma nawe uNkulunkulu ngikhuluma nawe Jesu namhlanje sibuyile lezinhlungu ngiyazizwa sibhlungu ngizwile mangicela kini uthi ngicela ningiqedele izinhlungu ngimbonile ngeze ukuthi ziyaphela manje sebuyile ngiyacela ukuthi niphinde futhi nisuse lezi zinhlungu ngama ngafethu ngaba ngobaxoxa nje ilaba indlela ethandaza ngayo noma ujwayele asibani yabona thina sindisiwe sithandaza kanjalo esesibadala ezindisweni mase uxaye ngempela usukhathele usuthi ngifike lapho ungasathandaza indlela eshathandaza ngayo ngifike la sengikhuluma khona sengixoxa kanti afihle kufuneka lokho vele umthandazi lobo okay umthandazi lo i-communication between ourselves and our heavenly Father siyaxoxa nobaba wakho athi two-way communication akusiyona ukumameza le akusiyona ukumameza awumathi noma uzokhuluma nengane yakho ubuze leshe baba njalo uma uzokhuluma nayo la uzokhuluma nayo webaba yila ithi uzayo webaba ngiyacela ibhayisili wena baba ngiyakuthanda okay mama msibuthi benezaka lapha bese ngiyakuzwa just clock oh yeah sound communication mfowethu sound to further communication wakhuluma into ngoba phela vele uNkulunkulu elithi futhi izwi wazi before sizasicela mfowethu yena usuke sazi it means asekho nesidingo sokumshouta usikho futhi sikhuluma nje kahle uzathi uJesu ucabanga ukuthi nizozokala ngomningi abamazwi wenu but ukushatha kuyenzeka mfowethu because ama emotions lawo uyabona wena abanye abaphilisa ama emotions uthi I felt something angithi yabona okay adalo yena ke futhi baba wethu awakho wrong every emotion umuntu ukhombisa ngokukhala yabona mase uthandaza ukukhala yabona yes akukho wrong lokho mfowethu alright ngokhuluma ngobaba wasindisa ubaba mfowethu ubaba bexoxa noNkulunkulu bethandaza yabona kwaze wafela lapho uNkulunkulu ephuma khona uthatha khona umphefumulo mfowethu ehambile ubaba phuma umphefumulo kwakune peace ngaphakathi yabona kwakune peace kwakuthi sencwatshiwe usuka nje ubaba washona ngayizolo ubaba engakakhona nje sikhuluma thina esho njalo nje uthi angifuni into yamabhokisi angifuni into yebhedlela emakhazeni angifuni into leyokhuzana yedili kuthi kwenziwe idili lana lokho ukudla engakho ubaba yazi bengi understand lento ngize understand ngoba sengisindisiwe nakhona hayi ukuthi sengikhuluma impela iminyaka ngisindisiwe ukuthi kahle hle isho uthini lonto leyo ngabona ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ngabantu abantu bemvelo besinto abamnyama banobuNkulunkulu ngendlela ziningi izinto zobuNkulunkulu kubo kulesi sinto esidala ake unjula ke leke baba ukuthi ke mokho umuntu omnyama ukhuluma ngoIsrael lo seBhayibhelini ngicela ukubamba kanjalo I'm just posing a challenge kubalaleli ukuthi umuntu omnyama ngoIsrael lokhu ngaye eBhayibhelini ziningi izinto othi uma ufunde eBhayibhelini uthole kubantu abamnyama zesinto yeka nje base kwafika isystem of education system of health system yafika nabamhlophe yazoqeda izinto zesinto ngina ama questions maningi but ke so I reserve for isikhathi esilandelayo ngoba vele sisazophinde siqhubeke futhi ngenxa yesikhathi nje uthe ufuna ukushare something ezwini yebo baba mhlawumbe singene khona silifundile lelizwi baba ngilikhothile okay ngiyafuna ukuthi silifunde labalaleli uLuka chapter 9 okay soqala ukufunda uverse 23 wayesethi kubo uma umuntu ethanda ukuza emva kwami umuntu enjani ethanda ukuza emva kwami yabona into esikhuluma abalaleli akekho phoqwayo mawuza ukuthi ayawuthanda lento well zinezinto lokuthenga kuzona lana sithenga isitolo esisodwa sonke ama garage petrol imoto ayithele igarage elilodwa yes so ke singabantu siyaphila umuntu une choice yebo
but mina ngizophakamisa uJesu Kristu osiza abantu athi umhlabeleli Jesu uyimpendulo ezweni elonakele ngizosho njalo nje yes yabona imali abantu bahlulekile asibasizanga imfundo ihlulekile abantu abasizanga odokotela bahlulekile abanye ba confess ukuthi ayisihlulekile sinofazi nje uphathekayo ubuningi ngendlela emangasayo abantu befakaza ngamandla kaJesu ukuthi baphilisile lapho odokotela sebethe khona kuphelile athi udokotela hambe ekhaya ulindele usuku lokufa ngeke kuphele 3 days umuntu abiza uJesu asindiswe abize igama lika Jesu aphile umuntu unabantu esingakisa kubona namhlanje uyabona abalashwa amakhensa abalashwe uma ungena endlini umuntu esebolile sekunuka yabona yes amandla kaJesu amen right lithini ke umuntu ethanda ukuza emva kwami umuntu ethanda engaphoqiwe ethanda engaphoqiwe mlaleli yes asikwazi ukuphambana nezwi lika Jesu akaphoqiwe umuntu lento esikhuluma lana ngisho ukuthi ujule kanjani mhlambe uyaqala ukufika endlebeni zakho awuphoqiwe but mawuthanda nje uthi ayi ngifuna uqala impilo entsha ngifuna uqala impilo entsha engizongicofezela ngokuthi amadlozi engizongicofezela ukuthi akwenza umsebenzi engizongicofezela ukuthi angesikoleni engizongicofezela ukuthi ngihambe ngifuna umsebenzi ekhula job ngifuna uqala impilo entsha nje umuntu uKristu uyisidalo esinjani esisha umuntu ethanda ukuza emva kwami yes angisezukulandela ososense abathile angisukuze emva koprofessor abathile angisukuze emva kwenyanga ethile ngizoze emva kabani ukaJesu Kristu amen right uthini ke mayiqhubeka makazidele athabathe isiphambano sakhe yes isiphambano is not a literal cross ugodo olusiphambano yabona ifigure speech lena abayibathi metaphor inkulumo umfanekiso usebenzise into kanti ukhuluma ngenye into isiphambano sirepresenta simele inhlupho ihlazo ukubukela phansi ukudelelwa abathi ususindisiwe awuqedaje ukusindiswa udelela konke awusana indaba nemfundo awusana indaba nomsebenzi awusana indaba nedlozi awusana indaba uyisilima basho njalo makazi dele athabathe isiphambano athathabathe ihlazo athabathe ubuhlungu abathabathe ubuhlupheka zokuhlupheka ethuwe zondwa ngenxa ukuthi ulandela abani uJesu Kristu imihla ngemihla yes lama verse lebaluncwadi lena lemavesa akhona ngalo eMateyu kodwa ngithanda uLuka ngoba uMateyu akuvezi ukuthi imihla ngemihla uLuka uyakuveza ukuthi imihla ngemihla daily into yamalanga silandela uJesu insuku zonke hayi ngamaSundays nothi uSundays hayi ngamasabatha nothi ngamasabatha kuphela insuku zonke uJesu usho lokho yabona athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele akalandeli uclass teacher thizeni akalandeli ikheretin akalandeli profession ethile akalandeli employment ethile ulandela uJesu imihla ngemihla ulandela uJesu imihla ngemihla akalandeli inyanga ethile amen akalandeli udokotela ethile right yabona akalandeli inkolo ethile ulandela uJesu Kristu imihla ngemihla ngokuba yilowo nalowo malithi igama ilowo nalowo ubaba umama umntwana yabona ufundile ngemfundo yalelizwe ongafundile ocebile nemali engenamali yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe mawuthanda ungaphoqiwe mlaleli uyathanda ukusindisa ukuphila kwakho yilowo nalowo yes mhlawumbe kwenzeka ukuthi wena umlaleli nje manje uyingane khona abazali uyathanda ukusindisa ukuphila kwakho bezwe abazali bangayifuni lento uzosindiswa ulandele uJesu ingane xa kunekona mfowethu yabona I can tell you le message leyo ekhulumayo izwa kakhulu abantu abasha nezingane nginazo ingane ezasindiswa no success nginazo ingane ezasindiswa at an early stage umusa uNkulunkulu ugcinele uze benamhlanje haleluya yena abantu abasha abasindiswa kwi-teen stage namhlanje ba reach 30 years uNkulunkulu basizile ngomsa wakhe haleluya amandla kaJesu amandla kaMoya Ngcwele sengikhuluma kulivangeli ukuthola elikhonike ukuphuma kuma systems ngoba satshela ukuphuma emadlozini satshela ukuphuma emjolweni satshela ukuphuma emkipitweni yabona but through world system ikole umsebenzi uzobuyela khona ukhoza amadlozi
ngoba abantu baselebrate uJune 16 ukhoza amadlozi ngoba khunjula abantu abafa ngo19 bani 76 bafa benjani bafa beangry bebitter bethi balwela inkululeko sabashaya ibhamu bafa efuna umuntu ecasukile uphi lo muntu usesogweni namhlanje idlozi laseSouth Africa idlozi laseSouth Africa elicelebratewayo every year June 16 usindisiwe ukuthi uphumele emadlozini because nama celebrations right yeah ngokuba yilo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe yeah uyakulahlekelwa yikho okay yes lenkulumo lana ke manje iEnglish equip lenkulumo ayilalele yeah uthanda ukusindisa ukuphila kwakho uzolahlekelwa yikho sisala imbuzo ke manje kanti kuphi lokho engifuna ukusindisa yikuphi lokho ongulahlekelayo but ngomthanda mongcwele mayikhuluma nje bangikhuluma nje ufuna impendula noma ungasindisiwe ukuthi umongcwele usemsebenzini mina kwamanje sengaqedela ngichaze ngithi right ulahlekelwa ukuphila kwakho lokho kwa physical and material njengokuthi nje masulandela uJesu imihla ngemihla uthi phela kufanele you have to give up umsebenzi wakho yeah you have to give up imfundo yakho you have to give up abantu bakini yeah ikhona ukuphila lokho kwakubloko emhlabeni estandardini sabantu yes Romans chapter 12 verse 1 and 2 do not conform to the standard of this world to the system to the pattern you come to standard pattern system way lisashinto yodwa do not conform yabona ningalungisi lelizwe uthi ke uJesu lahlela yena uphila kwakho yabona ugive up umsebenzi wakho ugive up iprofession yakho ugive up icareer yakho uzophila ngani uphila kwala emhlabeni wefike nakho awufikanga nakho uhamba nakho awuhambi futhi nakho uthi ke uJesu give up akaphoqa uthi mawuthanda ukusindisa uphila kwakho kabi yeah isho uthi lenkulumo isho ukuthi ngeke ukubambe kokubili oh yeah mawufuna kwaphakade lahlele wapi lahlelo kwasezweni lahlelo semhlabeni kwasezweni mawuthanda kwasezweni then ukhona lezo kwasemhlabeni kwasezulwini kwaphakade yes right into enjani ndaba kaNkulunkulu mfowethu yebo njengoba umuntu obalalele nje hayi umuntu ophoqa nkosami kuyini nje ukuthi umuntu athuthele lesibuya bona no aphethe umuntu kumele message nje ngifundise kaJesu nje balinjalo ngoba yena lo uthanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho okwala emhlabeni kepha ulahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami okay awulahlekelwa ukuphila kwakho umuntu osho emsebenzini ngenxa yomkhuba yakhe izothini lahlekelwa akusele into ngenxa kaJesu ulahlekelwa ukuphila kwakho kwala emhlabeni ngenxa kaJesu Kristu uvuma uJesu wamfuna phambi kwabantu wamukela wayimisela ukuthi ukhonzena yedwa oh yeah then ke ulahlekelwa ukuphila kwakho la emhlabeni ke oh yes uthi ke uthi Jesu uyakukusindisa uma kepha olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakukusindisa verse 25 yes ngokuba kuya kumsizana umuntu uma ezuzile izwe lonke yena uqobo alahleke nokuphila nokuba alimale na right ngokuba kuya kumsizana umuntu uma ezuzile izwe lonke wazuza certificate wazuza udumo wazuza umsebenzi wazuza imizi emihle imoto wanconywa waphumelela waprosper emhlabeni kodwa lahlekele uphila kwakhe makusefisa sokufa akanalutho lezulu akayenzile intando kaNkulunkulu ngeke ukubambe kokubili bamba kodwa so ngene kuJulian verse 26 ngokuba yilowo yaphinda futhi igama ngokuba yilowo nalowo enezinhloni ngami nangamazwi ami ngaye lo indodana yomuntu iyakuba nezinhloni lapho iza ngenkazimulo yayo nekayise neyezingilosi ezingcwele uJesu sazoza ezinenkazimulo inkazimulo ukukhanya ukudlula ilanga inkazimulo kaBaba nenkazimulo yengilosi neyakho Jesu yes ingilosi ezingcwele ezobumnyama sathana amademoni uthi uyoba nezinhloni nawe Jesu umuntu enamahloni ngaye nje basikhuluma kanjena nje uma ufike namahloni ngalento esikhulumayo yazi ukuthi uJesu naye uzoba namahloni ngoba uyokhuluma namazwi oh yeah omvuma phambi kwabantu shiba ngivumele bala nje kwimedia ngiyavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi sengamvuma uJesu 98 ngiyamvuma namanje futhi ngivumele bala ngithi uJesu inkosi yena yedwa uJesu ukuphila kuphelele usipasile nako uceceme mawunezinhloni ngaye uzoba namahloni nga kusazodlulisa bomhlaba mawuJesu ekhona inkazimulo ukukhanya ukudlula ilanga usho ilanga lefu phala
Oh yeah. bese kusala inkazimulo kaJesu eza noJesu ubuphile lapho ke umuntu enhloko ukuthi unetifiketi eziningi ezinkulu negama elikhulu bebe bethi labo bantu mase bebona inkazimulo eyobisabisa ngaleso sikhathi uJesu eza nayo uza nendlela zasezulwini ileli izobe ngifuna ukushare mfowethu nabalaleli egameni likaJesu. Mawukhona umbuzo kumfowethu? Cha ikhona imibuzo mfundisi futhi nje eminingi. Kodwa namhlanje bekusase ukuthi nje ke sendlalela ukuthi ngibani ubaba uSibiya usharele nanezwi sibonge futhi nani ufakazi bakho. Amen. And futhi ke njengoba ngisho nje ubaba kubabukeli ukuthi ngivakashile la ngizothi kuba khona nje for few days okusho ukuthi ngisazothi kuba nawe ababukeli nje abahlale benethemba lokuthi njengoba ukhuluma ngama world systems yini lento okhuluma ngayo uthi u celebrate birthday uchaza ukuthini mawukhuluma ngale nto leyo kulungile sizoba khona isikhathi futhi abaqhubeke nje ababukeli bahlale basubscribe pressa leyo notification ukuthi mase kukhona futhi mase inyu ya episode entsha ukwazi ukuthi ungaluzi le message le ebaluleke kangaka ngenxa nje isikhathi yemfundisi ngathi le machine esisebenzisayo le ihambisa limit amazwi akho okugcina for today. Ngifisa ukusho ukuthi balaleli uNkulunkulu uyasithanda. Yes. Usithanda ngendlela ejulile engenawo amazwi ongayichaza ngayo. But ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uJesu uyakuthanda ngendlela emangalisayo. Kuyo yonke into edaliwe ukuthanda ukudlula ngeshingilosi lezi ezingcwele ezingakaze zone ezulwini. Actually kukho wonke uNkulunkulu akudalile umuntu uyena oyisecond. Oh yeah. uNkulunkulu ngendlela asithanda ngayo. And uthando lwakhe uJohn 3:16 waze wadela ukuphila kwakhe uNkulunkulu wathatha isimo sobuntu wanikela waba indodana enyameni yomuntu ebizwa kuthiwa uJesu wazofela abantu. Yes. Wanikela ngoJesu Kristu. Yes. Uthi azofela abantu ezonweni zabo ukuze okhona uJesu angayibhujisweni kodwa angene kuphile nokuphakade. Amazwi ami ngagoqa ngawo noma yini eqelazile emlaleli noma yini exakile noma yini ebuhlungu. Ngiyazi isystem idestroyile. Abanye ibackground yabo is not good. Abakabazi umzali wakhe uthi ubani. Yabona omunye waxoshwa somewhere. Yabona ziningi izinto sinama victims ezinto eziningi abaye baboshiwe emajele abanye abayagula akazi ukuthi ugule kanjani. Kanti ngicela ukuqinisekisa ukuthi uJesu uyakuthanda angaziqeda zonke inkinga zakho ngikhuluma ngami lokho engisuke namhlanje ufakazi into encane kakhulu is not even a percent. Impilo yami yonke ubufakazi uJesu ekhombisa amandla akhe. And lokho ngiyakholwa ukwenza azafika azongilanda la emhlabeni. So now uJesu uyathanda isimo sakho siyashintsha asiqale kabusha. Mangithi uqala kabusha uJesu akayishintsha impilo yakho besidalwe esisha sha. Uzwe uthando lwakhe ozokwenza ukuthi ungabusahalela lutho lasemhlabeni ufisa ukumjabulisa yena yedwa umanelisa yena yedwa and uzobe nalento uthi enkosi ngisimoshile isikhathi sami ngezinto zalomhlaba. Ngiyabonga abalele. God bless you. Hallelujah. Hayi babukeli umfundisi ukhuluma konke mina nje ngibuka nje indawo yaseWashburn ngibuka ubuhle man yazi ngibuka nezintaba mangisesewetha ngiyibone lezi ya manje mangabe ngingapha ngiyasibuka manje lezi zintaba zinhle ngibuka icreation kaNkulunkulu ngiyasho ngithi khona wadala lezi zinto babukeli ukhona uNkulunkulu uyathanda uthanda ukhona asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo ngomusa nje kaNkulunkulu. Amen.